hehe dohot modong. Bani baladong kami, hehe dohot modong. Dege mabugas na rohami pahohom. Dengan nami Pikion Ninging majamang tagal nido sa wigil kami Mauli ate amang parmusik nami Nami tude bata Jehovah Nung nga di aluhalo ko, kaya amang parmusik namin, aluhaluhong majo tutuhan di bata Jehovah para si roh na sumurong. Nung nga di aluhalo ko, amang parmusik namin, aluhaluhong majo tu amat naliat naroro, ang tiat, ay dia adong lak pangalak ka namin non nasalah, manang nahurang asa di bata tutong na mga pulabol. Alu-alu majo to mataraga do inat to serpada narong na diat na lulu. Nung ngaya lulu ko yamang lahu marmula ma lahu maroton mahami. Bay ma bodang mula-mula la pado nga amang tubudak ko. Lihat Gabi. Pasahaton songon anggaran ni STM Parhalado siya resota. Diamang penatua situmpulho di ilang borumanik. Anggo jumlah ni anggaran nunga rak makboto kita sadia. Jadi talian nami asa di pasu-pasu di Batama. Ya nakot tahun si David, Lord Silina Nur Hayati Bultomon. Asa gabi rumah tangga, naringgan nasida nagabe teladan. Jadi asa di pasar kami songon anggaran STM Parhalado sian resota. Dongan nami di bagasa tikyo no kasahat kami matuhamu bona hasuhuton pagkatayon siluk buti mami. Kami di Madinah Mabuhay Ulota di bagasan Ariano. Noape ngojol habib itu lima sadadada ngatapain tetapi kan itu kami hurei marhita kanggar nawi lero hanami masa kusaluka dan kesepakatan ngatapadung itu kami luas kai waipe kami sora suhut manang bona suhut indonon tamago kami madok molate dihadiro mona dinaro kami ko jojo nami madok molate marhite lima portumi tangan nami lihat Nabi memang kena pendeta maknanya di dalam turnyari doa turu pikiran sisa daur sisa kami di mengaretto naka rumi arah pataki
OMP mangara di Mahita asa atau para muda tapar musik nami Ya biar makna. baik musik ngopar Di pasar kamu tuh dohut ringgit situ suara dalam masoko mai tujuh dua keribata. Mulu kami nama doksian pengulian bogia, saya tabba mari kamu sikapnya arongan, tabba mari kamu pakka pasaria sinur maka papahanan gawe menang mula. Jadi soal hatani na tutu dulu meron nami. Akhirnya tuh nama hal tuh dulu nama rubian. Oras memahami nama jalo dalam tugadana masih nadongan di hamu punah hasuhutun na mga lean. Hidup buti. Masih nami. Alam masih kokde di buhay huria di bagasan ulaon ni punah hasuhutun. Hatani na tuwa tuwa dumadok. Tinaho ay na tiyo binatu parang hatan. Bayan masih tiyo-tiyo na padomo matuhasa hatan. makin yang mari buhay huria kalau salah berbuhay aja deh tadalas ni roha jadi mangburu asal pita jadi alulud damang ma tomata nomor tua Gabi. dua hari ma permusik nami alulung ma mau lihat mau patuluhani ni butato agian marhide ya katami yang pangidua saluhut di leot terniari do aklas diroha di kami manang dulok tadi bagasan tikyam lalu redang Gabi. mau lihat ma sia juru mola topa kami zongjong nang rison pangidun nang maju musik nami godang bola mula padamang ma godang mula mula Gabi.
suhu nami di bagas nikyo. Sa di bagasan ni lau rumah kami namar hamaranggi namar dongat tubu nadong di labura humaliang naon asa masih siuhak kami laos di soma laos pasaton nami balgan ni rohan nami maradong pemona suhu nami ala ni paen musik sa pahay mata salot sa pahay. David, doon inang Burmanik, doon sulit rin keluarga Stupro. So lima diharoro namin hita na marong katubo. Tapugolon nagsoni Stupro doon nasibuan. Nagsoni doon sa bayan niyang aduli sila lahi. Rodo kami pasatot at dahil surang kami doon at tuwan ni keluarga. Unang maberik kamu di sibongkan namin sila lang namin. Berek mahasa daun ni rohata, dari makata, kita nomor bawa tubuh, orang-orang kena bisor. Kalau tu pesoni na boy, dalam kami mengurungi di hita, dan terus kami dah buat pasudar, bahwa kami masih menjadi tuan, si titik masih opah urung dari rumah,
Kalau gusto ko ni pinagutar pa sa tabi dito ka itong manikero rata. Di ba tama naman po igo at basura-basura. Anong masali mga apoy natin? Mula tayo buhari kita. Anong lope di luar nyo sa dos na sa tulurut na. Mga istimewa. Alaga bitulak kami na buhari. Padungkangan. Jadi tadalilos rohana kas rohanami. Upabunguhami do dison. Perbunitangan nami lau manupahi. Ima dongat tubuh namin ng dison. Pajong musik na ako patusiba. Bagat. Sonjok kami para kailan mo boru bere-bere. Matutup. Raja nami raja ni ulah. Bolo pitu songron di pacongcong nami. Las marohamuna. Laos itikyon. Laos disomahami. Dalam nami pasahaton. Tupak nami tuhamuna raja ni ulah nami. Alani upangiro hay man so tutok nami ate. Sa tabi ang buro. Rohan namin yan. Mabang permusin nami. Gabi. Len manobba mahami tu raja ni ulah nami. Habisal hunna boru bere. Gabi. Sampai damang ma musik na partu sing go. Na batu izolo.
gulang-gulang pangaruhna. Bolong itu so nila putar patu pahami sa perkeling muda sa luhuna. Amar taribatama na manggugi pasu-pasuna. Maju tuh. Alayan dorong so wah kita na berpariban. Guys, muda lo sehari. Atar buti amang boro. Marohamu, marobahami hula-hulamu. Mulai tinggal manotor pendok kamu manotor karena pas dohot atulang puso mo na. Masuk nami rojo hamid to mani. Gabe ma raja nami. Bolong ditasihon na nabi ado suratate nong sahab yate. Nong sahab raja nami. Ate na boro rang manarita. Kamu. Gabe ma. Lagi mulut di mate. Oke. Kalau kami beta yang nami asa gawe na nulit tangan muna sinur na kapinahan dulu mo te. Gawe pa bertiga-tiga, mangomo bertiga-tiga. Oke. Luis, si techo na so di techo na Stay. Mama mo. Lagu noa yang gewang boro. Lagu na piran-piran noa. Sabi-sabi at nomor 10 pulupan. Ihami nomor hula buru nomor 27. Tau hami mamong tiyo binamay di pingat panuhatan. Bendamang masih tiyo-tiyo oras bulu namang matuha sa anak. Itu hatta mau lihat tema nang di pungata. Dihamu keluarga besar stopun. Dinaung ngajalo paso-paso padonga besar beo nak ini. Ya la komuna doh parumay music bagas doron itu hatta. Nang ditikyo mahami sa lubuk na dua-dua lihuta doho akka pungu-pungu serikat-serikat marga na akka pasi jule-jule dihamunga subuto anang par musik nami Gabi mak gabi. asa baito kota mulai Gabi. sama dirok nina dua lit dorong kota na sisada puluh dohita nampe asing-asing warga tak tapi tadi romahani na dua ni buta do apa semua sarika sudah asa rupa satu kami akan silas newa nami baik aja bang pak Gabi.
anggaran data pahai mai pasat kami tu lai kudo ibu aku pakai apa mai to tu data na sedario tiba Gabi jale horas mula tema di tuhatta mula nang di perhubungan apa dari tikyon ima di nama kelas niro ahita inang tabda bilang-bilang di tongani keluarga muna jadi baru sihak kami atau nama itu ada madot gokos si pai mau jojo sia lusam jadi baru sihak kami di gokos do jojo muna roro hami sesarika huta pasar pitu somon na mga dopi gokos do jojo muna terlumobi mak di tikyo di napasahat to ng garang dasar hami sudah nai dos ni rohat tadi emang tupulate jadi di bagas sa tikyo mo lo pitong songoni otik so pala bujiyo godang ng palahataon ima songo ng garang dasar na butar pasahat tami di bagas sa tikyo hatan na matua mga mandok si titi ma si wapa kulang-kulang pangaraw na otik so sadia pe ang garang dasar na tapatuba dito nga niluat ta Kamata di Batama namang gawang susu di hita pasok-pasok. Matutura sama. Di basah tayo mamuse. Pasar 2 nunga pasar 7 nunga. Pengurus. Raja ima. Hah? Saya stop pun. Jadi kami masalah horas. Na berjolo mau lihat ma diamu buana suhun kami. Di pertikyanon lasroan kami. Ima di nama jalo pasu-pasu dengan perserepeon. Bere nami siap bagas ng batang. Marite la semardalan do angkara serikat. Molo pe amang su nami otik susadia naboy terpapo las maruhan kadis yake. Asa dolo nami song hatan ng batua sa tikin mga tinopa bolong-bolong pangarahon. Molo pe otik susadia naboy terpasa serikati amat dari Batam totong namang goki pas-pasun. Silonggot yang serikat ng golong. Oleh ada. Stop pun. Harus stop pun. Jadi sokoli bari yang mula jadi ulah-ulah nami. Sonjok kami sian sarikat ni kita togas stop pun boru beri. Walaupun tu sonon tulang naboy tapatu pahami patu pahon dari angkara sarikati. Asal holon masuk kata ni si tua asa titik si gopa golang-golang pangarahuna. Walaupun tu sonon naboy terpasat kami sian pengurus sarikat si stop pun boru beri. Saya tuh tam nabogi pas-pasun. Matu tu pinalik matu raja mani. Jadi maulate mak disoro kami satonga-tonga ni kumata sarika mani raja boru bere do ibu bere kopar dulu tas sedarion lima di nama jalo pasu-pasu porto kasaripeo lima di bere nami do ibu boru nami di sini dapat do di tonga-tonga ni kumata mulong atau ulau nakka selas niroha songo nang karadasa mulut songoni pinakkan yang karadasar nata ni pasahan nami sa bunga sarika mani bahagia makaron nauli mi makaron nauli dapat muna di lota di bagas sedari asal orang nami song nata nama gue asa sititi masih gompa bolak-bolak ma pangarau na bolo tu songoni penagu terpatu pa satu-satu kan kumata sarika mani raja asimaro ne mata di batas sebudang ma pinasuna matu songoni ma pinasama pinalik matu sudah ya 500. Mulai ate mari Tuhan, lemah lihat seperti non, dirhamu keluarga sedopul. Mulai ate mari Tuhan, nonton bilang-bilang muna. Mari deoni rodo kami muna baru, hepeng 500. Pakai kami mai penadikan tulang di akak ulaut di bagasa sedarion. Sayang dia mak ulaut tot, di nama muka saat itu nama mujuni, dami di Batama nama kolumia di Tohatta. Mulai ate. Tu boras sekali. Isondoro kami kemarin juga di persakaan nakam. Di masalah bayi malasroa kita di bangun menaktotok do di permeton. Lupa sama ni si julu-julu persekali. Tua-tua matu konon asim mai. Jadi bergenda mah berguna kamu nih. Sama ni julu-julu itu sasa. Kata satu pak. Jadi konon matu berkutul tua asim mai itu sira, tunggi mai itu pula. Ada wanita serupa. Ida tutup di kita jula-jula bulan 50. Joro rohan mulai siswa yang kata. Saya dia pakai ini bulan yang dia pakai warnanya nakal, kita terkena dia juga mengalir. Saya orang cocok bersahabat. Tapi usaha saya tuh. Semuanya atas yang bulan 50. Boleh. Sony Maida rohani, itu satu talent. Kita doa
mati do nabuhi terpasat kami Tuhan mu saluna natutunutan nami sarika STM do Juli Maula so ni masa niatan nami jada di nalahu pasaton hatam mola tiok kami iman ogori hami nakiani adong do mol natiu batu kami di sona man natutuan di hutan mola tuk sonok pe nabuhi terpasat kami dohoron nami masih di sona tua si titik masih opau dan di rumah mol sonok pe nabuhi terpasat kami Tuhan mu dong asaunom nami STM nak songas Juli amat tali batama namang guhigok at pasu-pasu. Natotori uta. Pasar natotori uta. Pasar 2. Pasar 2. Pasar 7. Pasar 7. Pasar 7. na tua na majalo do ata pungu sarika una tapos na do nga mati mo sa tungkol na mali so ani na ata sa kanila tua ni uta do sa luhut na aka pungu sarika Gabi makolate buhuy matulang. jadi apa pang Gabi. dinong sikop sa luhut na o pasatan songon akang karas dasar ni aka sarika do aka parsijule do na tua ni uta asa songon ni do ni hatan ni na tua ni tahong lagi yo tum ni ba to panuhatan baik situ tio last Rohami mabubur aspir asapir mabuk ibahul persalaman anggiat masih teteng nami satu mohon tujulonon amang barulia kami partikan dihan saluh hula anda pe masih atau buras pir nate meminta gudak tas ada hita oke jadi tersono tabain nama dia tindo sama boras manusia saluh na manusia sibun berhabur pir masuk tujolo baru ben masih atau buras pirna oke jadi belantong pandai nama lo ala naksahan kami di bawah laman kami laman yang baru nami on baik majori kami gudang mula las padu untuk gudang sama mula di kami nama hula berusaha luhuk nak marmula nagabi doho sopan nami tomat tadi beta martinangi tadi beta ditarik di alusi sopan nami atau di sopan dinami asa pasatami murah pir di bonia kainata baik mah milu gudang liat tas liat panggabian liat perhorasan di habis aluhuna namar hula baru baik gudang liat
marhitehon pergadotong bersitopul moloon panomat nanggo balalima ito didok dokter lumobi tulang namin ang gulat dohot si jalot tiberak tu barat ikut dihatahon do boros pirna unak si panolo bisa luhut nate jadi aleh jolo masih siap kami hula-hula margaman ate jadi sawani mak malate mati tu hatah malate nang dihta sa luhutna amang boru nami marga sitopul unang memberjer memerekam mulu balagabe suara satu balagado pas-pas tu haba jalom muna mehduan balagani pasar-pasar marhide balagani suara nami hula-hula murong margaman jadi disuruh kami hula-hula muna sa luhutna tarlumobi margamanek doh tulang nami sa luhutna para dempung nami na marata mabuburas pil tuhamu pergelangan nami marga sitopul marhide tangyang nami tu amat tadibeta asa di jalo akka disakata doh di tangyang didok na tua-tua otik sekolah hatau udang sekolah tujuan boras sipir ditodi naniwon na kainata didok na tua-tua otik si sipir ditodi godang si gosok si budok buto awang boru kodang sa manipe nabuhi terbuak kami sipir ditodi sa penganarita daging talibum na partudyon mo dohor nami songdip na tua-tua sa bunga tupi bahul-bahul may pasalongan hirmatod di muna sa lahut namang boru namin gasitopul marhite tengeng nami julu-julu ma akta pangomoan asa sititi masih gompang kolang-kolang pangarahut nautik sesadia boras pir na tabok kami segudang ma pinasuna si orang-orang sahat tutulang namin ang gulat jadi doro asolong bete alo dos marata andi dari gaturang gidoli siap kami udah barang mendok tu pasata mendetua mengidoli dalam seburian dos marat sa dorong nami masaoran na tua-tua asa bago dito na marharto di arigata di garda ni Rubeyan horos mahamira dari pargelangan mo marga sitopul na majalo berlipat nauli ma di hamura dan nami sa luhut na namangan asa sa solo sa hatuboten di garas mga sahat tamu di pugo nilamang nami jala sahat di pasahat tamu hubar na para dato na tuhami ima warhite boras sipir doak kapasu-pasu na dinggani sahat may taling maguru jala gabi uhud mahita horas soras sidok buti mahamir jala nami buti menaruhan nami mamacay linggas sa luhut na pabayang ni Raja itu kami be berpikir do kami jala ikon do sopaw nami hamu sa luhut na horong ihula-hula nami alani didok na tua-tua da sudah ina puluh ya susakot dari padia da sudah sopaw horong di sa luhut na hula-hula molo tuk si bayron ni tangan na sadia alani bane mahamu Raja nami Raja Bulon para musik nami gabi lasir rohanami lasir Raja ni haroani hula-hula nami bajo musik na arang-arang deri bay gabi
sa tulong na rin. Pero kami ba panggol tuhamu sa luka. Dapat sa kanila nila dua. Ang dia magabi na nila muna siguro na pinamuna. Boleh lagu atas korang tak kuat dan berduri. Kemudian kami hari yang nomor 1 dan nomor 2 harus sama mengatur. Saya tak kepada bapak pasukan yang Patarong buat silip pahuli. Tung sana pe, bere nami baru nami, lain nami di pasar tadi. Sudah mamu dapat